Poštovani gledatelji Hrvatske nogometne televizije, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas sa legendarne Krimeje, a još mi je veća čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u društvu kapetana Hrvatskog nogometnog kluba Orijent Vedrana Gerca. Vedrane, dobrodošao u naš specijalni prilog druga Hrvatska nogometna liga i malo je čudno da mi tebi ovdje iskazujemo dobrodošlicu kad si ti ovdje na domaćem terenu. Da, ja sam na tom domaćem terenu tu. Trebao ja vas ugostiti, ali ajde, ovom prilikom ćete vi mene. Znači tu si napravio svoje prve nogometne korake, jel to stoji ta priča ili? Stoji, da. Stoji, tu sam počeo, ajmo reći, napravio te prve nogometne korake. Mogu reći da mi je bilo jako lijepo, onda sam dobio poziv iz Rijeke gdje sam preselio u taj omladinski njihov pogon. Nakon toga sam prvu, ajmo reći, seniorsku sezonu opet se vratio igrati u Orijent i nadalje već i znate, onda sam se vratio opet u Rijeku s kojoj sam još nekoliko puta išao na posudbe, iz Rijeke otišao u Zadar i tako što se tiče tog nekog omladinskog puta. A ti prvi koraci gdje su točno bili tu? Jesu bili tamo na onoj polovici ili su tu na centru bili? Jel se možeš tog sjetiti? Krimeja se nije mnogo mijenjala evo do zadnje vrijeme. Do sada, da, dobro ste rekli. Pa zapravo ih nisam radio na Krimeji, nego smo imali jedno pomoćno igralište koje danas, ja mislim, više ne postoji, to je Dolac. Tamo smo trenirali u toj mlađoj fazi. Utakmice smo znali igrati na Krimeji gdje sam napravio prvi korak, to se stvarno ne sjećam. Ne sjećaš se baš, a dobro, logično svi nadareni nogometaši idu prema Kantridi, otišao si i ti. Tamo si u stvari prošao sve selekcije, gdje te umalo spriječila u nastavku nogometne karijere jedna gadna ozljeda u juniorima. Doživio si slom noge, otvoreni prijelom noge. Tako je. Ja sam, bio sam igrač Rijeke koji je bio na posudbi prvo u Sloveniji, potom u Novalji. Mogu reći da to je jedno bolno i teško iskustvo, taj lom noge gdje je bilo vrlo blizu da li ću uopće nastaviti igrati nogomet. Operirao sam se u Lovranu i Zadru, imao sam dvije, ajmo reći, teške operacije, ali to je davno iza mene. Praktički sam još tad bio u nekoj fazi razvoja i mislim da koliko god je to jedna, ajmo reći, za svakog sportaša u toj nekoj razvojnoj fazi loša situacija, mogu reći da me s druge strane očvrstnula kao čovjeka i kao sportaša, posvetio sam se više i mogu reći da sam izvukao najbolje iz toga. Da, skrenuo si i potom pozornost na sebe u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi braneći boje Rijeke i to je, ajmo reći, period uz koji te nogometni poklonici najviše vežu, tvoj recimo hat-trick u Čakovcu, baš prošli tjedan ste tamo nastupali. Kakvi su to bili dani i kad se sad sjetiš Rijeke i prve HNL, kako je to iskustvo bilo za tebe? Pa mislim da svaki Riječanin, svaki dečko koji ovdje počne igrati nogomet ima jedan san, to je za igrati za Rijeku. Naravno da kad sam dobio poziv Rijeke, tad je bio trener Zlatko Dalić. Bio sam oduševljen, ajmo reći da se jedan san ostvario. Meni je bilo prvo važno doći u Rijeku, s posudbe se vratiti, da se dokažem neku vrijednost. Kasnije mi je bilo u interesu da se izborim, da se pokažem i tako. Ajmo reći da sam se jednim dijelom i pokazao, možda sam mogao više, možda manje, ali mogu reći da sam na svoje vrijeme na Kantridi ponosan. Ti si pravi nogometni vagabundo, mogli bi reći. Prošao si različite kontinente. Nabrojali smo u stvari, evo da te pitamo, jel znaš za koliko si klubova igrao u karijeri? Joj, ne znam. Ili da ti mi pomognemo? Da, ne znam. Točan odgovor je 15. Dobro. Bio si u Jordanu, bio si u Omanu, bio si u Maleziji, to možda i najduži period da si bio u Maleziji, bio si u Albaniji, bio si u Litvi. Pa gdje ti je bilo najbolje od svih tih zemalja igrati? Pa ovako, ajmo reći da svaka zemlja nosi neko novo iskustvo. Ja mogu reći da sam se najviše potvrdio i dokazao u Omanu, tamo sam ostao 4 godine. Ajmo reći da sam tad bio onako neki spoj iskustva i dobre fizičke spreme, mogu reći da sam tad bio možda i najbolji. Imao sam sreće, bio sam prvi sredac lige, igrao sam u dobrim klubovima. Mislim da sam se nekako tamo najviše dokazao. A ove druge zemlje, kažem, svaka nosi nešto svoje. Sa Žalgirisom sam osvajao naslove, sa klubom iz Albanije, sa Tiranom sam se borio za opstanak i tako. Svaki to nosi nešto svoje, međutim... Jesi naučio arapski, recimo? Arapski sam naučio, da. Jesi znaš sad viknuti leđa, prva, druga? Pa znao bi da treba se malo posjetiti. Jel znaš jel bi nam mogao pokazati? Ja pričam arapski, ne mogu reći da pričam tečno i fenomenalno, ali
sporazumjeti se mogu i čak sam i neke transfere koje sam radio dogovarao sam osobno na arapskom jeziku jer njima možeš čitati iz desna na lijevo, koliki je to problem, to je kompleksno čitati nisam dosta. nikad naučio, nisam da kažem imao ni preveliku želju, meni je bilo bitno da se mogu sporazumijevati. Učio sam svakodnevno nešto novo, da se mogu snaći u restoranu, da se mogu snaći na terenu i tako neke osnovne stvari i stoga pošto sam ostao, ajmo reći, relativno dugo vremena, 4 godine, sam pohvatao dosta toga već imao. Da, što radiš kad se ne baviš nogometom, imaš li neki skriveni talent koji bi sad mogao podijeliti s našim gledateljima? Pa nemam nikakvih skrivenih talenata, imam familiju, imam 2 predivne djevojčice. Tako mogu reći da mi je jako lijepo, da ovo je jedan novi, ajmo reći, period za mene. Do sad sam bio fokusiran samo na nogomet, sad imam još dosta obaveza, tako da mogu reći da uživam i u ovom drugom dijelu svoje karijere. Da, rekao si da je gušt igrati za Orient sada na, pa dobro, nećemo reći na kraju karijere, to baš i možda nije lijepo čut tebi, ali svjestan si da se bliži polagano kraj tvojih igračkih dana i onda biti tu doma i pomoći mladoj momčadi sa iskustvom. Evo, danas bod. Pa je, ja sam prije svega čestite dečkima na bodu, odigraju su jednu fajtersku pravu utakmicu kakva nam je priliči kad smo doma na Krimeji. Mislim da je ovo lijepo vrijeme za igrati u Orientu. Orient je nakon dugo godina stabilan klub, klub sa tradicijom, sa navijačima, klub gdje svaki put kad dođete na Krimeju možete vidjeti nešto novo. Predsjednik stvarno teži tome da ovo bude jedna, ajmo reći, nazovimo inovacija u nogometu hrvatskom, jedna pozitivna priča i mislim da je sada igrati u Orientu gušt. Meni je poseban gušt zato što imam i zadatak da pomognem tim mladim dečkima koliko god mogu, da prenesem na njih neka svoja iskustva i tako. A što se tiče rezultata, bit će što bude. Oni su tu da se... Duga je sezona još. Jasno, da se profiliraju, da napreduju i da danas sutra naprave neke transfere. Vedrane, ovo je bilo sad, ajmo reći, sporo potezno. Idemo sad na brzo poteznu minutu. Brzo potezni smo, poštovani gledatelji, pripremili za Vedrana Gerca, pa ćemo vidjeti kako se snalazi kad treba brzo reagirati. Znamo da je dobar u kaznenom prostoru. Kakav je sa minutom brzo poteznih pitanja? Da nisi nogometaš, što bi bio? Pa mislim da moj život nije mogao biti dalje od nogometa. Vjerojatno bi bio neki nogometni trener ili tako nešto. Ili možda neki menadžer ili agent. Tko je najveći zavodnik u momčadi Orijenta osim tebe? Definitivno Mateo Monjac. Tko je najlošiji zavodnik? Najlošiji? Da. Enio Travalja. Šuker ili Bokšić? Bokšić. Vjeruješ li da je čovjek bio na mjesecu? Da. Vanzemaljci, jesmo li sami u svemiru? Nismo. Prvi ili drugi Ronaldo? Pa svaki u svoje vrijeme, osobno više volim prvog. Odvajaš li otpad i recikliraš li? Ne. Najveći šminker u momčadi? Trener? Možda Fausto? Fausto Budicin, da. Idealan obrok? Riba. Vojko Obrsnel ili Vojko V? Vojko V. Najdrža pjesma? Oliver, Moj lipi anđele. Jesi li praznovjeran? Ne. Neki rituali prije utakmice? Ma čisto molitva neka ili tako nešto, ali ništa posebno. Prvi seniorski pogodak? Pa za Orient, da, ali ne pamtim kako. Dragi gledatelji, bio je ovo Vedran Gerc, kapetan Hrvatskog nogometnog kluba Orient. Mi vas pozdravljamo sa Krimeje.